je od mog prijatelja i mog susjeda pas. Je li sladak? Ako je, onda nam i dajte jedan like ili dva. Evo, tu je traktor, tamo su susjedi, tu je moj prijatelj, tu je moja sestra i moj drugi prijatelj, ovo sam ja. Haha. Evo, dođite sada sa nama. Evo, tu je od mog prijatelja kuća, je li lijepa? Ovo su ulaz. Ako hoćete možete i kupiti ju. Šalim se, nemojte kupiti, ja se malo zezam. Evo, tu ima cvijeća i jedna traktora, oni sad trenutno vade kuruze, ali ovo je mog moje susjede. Evo, ovo je moja tamo kuća, sve i... Ima puno baš cvijeća. Da, i moj pas je malo... Evo, sad ćete nešto vidjeti. Sad ću vam ja to i moj prijatelj Josip pokazat. Josipe! Joca, dođi. Evo, dođite s nama. Josipe, dođi. Vokić. Evo ga, sad ćete vidjeti nešto. Ovo. Dobro, ovo je, no, mislim da traktor, ima je jednog malog čuka, ali to sam on. Tu oni gore to stavljaju, ovdje ne znam gdje je to, tako da, kako se zove, tamo bi trebalo biti sad neki mali čuko, ali vidi se da nema, pa, a dobro, ako ga vidimo opet ćemo vam pokazati. Evo, sad ćete možda, ako je moj pas pustan, vidjeti ga. Evo. Zatvoren je. Evo, tu je moj trak. Čekaj, Kato! Ništa, hvala. To je Veronika i Katarina. Tamo su kokosi, prasci, auto i takve stvari. I sad možemo dalje. Ali nisam vam još sve pokazao. Ako želite vidjeti na igralište, to ćete vidjeti u mojoj drugoj snimci i tog malog psa. Doviđenja, ovo je bilo sve od Ante Kovačevića. Zapomenem Ante Kovačevića. Ovo je Josip i Martina i Matija. I one dvije cure što ste vidjeli su bile Katarina i Veronika.